Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Mga orip Allah, ayap mana kebugantan sabandingan agyang kutuwa ad-du'a bi siyagin makhsusatin mustajabah. Ayam maanan yan nasuka pamang ni si Allah subhanahu wa ta'ala sanggulalan sagyang kay mga kateru hakikat tertentu tatarimaan wallahu subhanahu wa ta'ala. Manan yan na upama ka ipamangniga uli na mamangniga sa Allah subhanahu wa ta'ala sanggulalan sagyang kay mga kateru natarimaan wallahu subhanahu wa ta'ala so pangninga mga urip Allah. Paganeron mga urip Allah nagyang kutuwa ka pamangninga si Allah subhanahu wa ta'ala sanggulan sagyang kay mga katero uli na hanggulan ko ingaran wallahu ta'ala tanto amada miya kaysa na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya ka sulja masjid na adna kya suldan yan na sakatawa mama rajulun yusalli sakatawa mama adi sembayang adi mamang ni mang urip Allah di mamang ni si Allah adi ni yang diteru na tiga na Allahumma inni as'aluka bi anni ushhiduka annaka la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nasukyan garu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitiru Rasulullah والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطاه وإذا دعي به أجابه. Ayam anan yan na sabnara tigil nagyang kutuwa mama na miya kapamang ni si Allah subhanahu wa ta'ala sanggulalan si iku ingalan wallahu ta'ala atanto amala upama kamamang ni si Allah ipamang ni ito si Allah na a'ta na ibgay wallahu ta'ala agyang kutuwa pamangninun wa idha du'iya bihi ajaba na igirap na tigyan na ininduaw to mga tao o mauripan ininduaw to si Allah ini pamangni si Allah na tariman wallahu ta'ala agyang kutuwa pangni maurip Allah. Kaya mana sebutsan na pedid sa kakatarima sagyang kutuwa pangniga na gyang kana nakapamangniga sa Allah subhanahu wa ta'ala sanggulalan sagyang kana nakatiru antron na gyang kutuwa katiru gyang kutuwa Allahumma inni as'aluka bi anni ushhiduka annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. And then nikipamangnin ngasan at tariman wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutuwa pangninga uli na kitundugun kaon sa agyang kutuwa pangninga sa agyang nakatero mabasad ka ututero na mamangniga sa iku Allah sa nganin sa namapia kapapia sa ikulubiya nagusi iku sa alungan na mauri na tariman wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutuwa pangninga mangurip mallahu subhanahu wa ta'ala. Paduman mangurip mallah sa mga ingaran wallahu subhanahu wa ta'ala ni na bantu-bantu si Allah subhanahu wa ta'ala at anto amala igira amya mga nika si Allah subhanahu wa ta'ala sanggulalan na tariman wallahu subhanahu wa ta'ala so pangninga nagyan ka iya hadith miya kaysa adna sa katawa sahabi apitir iya na pedakwa tigyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amo untud mana mo untuk sa masjid mo urip Allah na adna tigyan na sakatawa mama warajulun qaimun yusalli tumitin diga di simbayang na uman rumuko agu sumujud kullama falamma raka'a naswati yan so kya roko yan nagukya sujudian nagukya tashahhud na mamang ni si Allah mana so ko kaya pakapasalian na romoko sumujud nagutashahud
na memang ni si Allah subhanahu wa ta'ala sa pitiru yan. Pitiru yan sa gangutah pangninian. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabi. Nasugat tiruan niya ro, akyan gar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yan go Nabi sallallahu alaihi wasallam sa gyang kota mama. Memang ni sa ini pamang ni niyan to. Uli na ayaw kita kaya pamang ni niyan na pimbantu-bantu gian sa Allah subhanahu wa ta'ala sa gulo sa gyang kota mga katero. Nasukyan gar Nabi sallallahu alaihi wasallam na Peter Nabi si ko mga sahaban yan. At tigyan na tadruna bima da'a, katawan na tigyan ni antum na ayaw kita kaya para pamangnin yan. Qalu na Peter iran Allah wa rasuluhu a'lam. So tigyan so Allah nagusto kanya nagusto suguyan lebih matao sa gyang kutuwa okay ta kaya pamangnin yan. Na Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadi. Atanati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa aku si ko kadnang kuatigyan na ki tangan si ko ginawa ko laqad da'a Allah sabnar amya ka pamangni si ko Allah sang gulalan bi ismihil azim gulalan ko mala ingaran yan alladhi asu igira ida du'iya bihi ajaba igira ini pamangni itu si ko Allah na tariman wallahu ta'ala so pangni wa ida su'ila bihi a'tah na igirapan na adna inangin si Allah sa anggululan sa gyang kutuwa zikr uli na doa na ibigay wallahu ta'ala agyang kutuwa pumangninun ma'arif mallahu subhanahu wa ta'ala. Panuman ma'arif mallah sa kateru igira ini pamangni wallahu subhanahu wa ta'ala ini pamang ni si ko Allah subhanahu wa ta'ala na tariman wallahu ta'ala gyang ko tuwa pang ni na gyang ko tuwa pang ni unabiula Yunus alaihi salam si ko kya ka nauno malaas da saragat ma'arif mallah pero Nabi sallallahu alaihi wasallam atigyan na da'watu zinnun so atigyan so pang ni o Yunus Ida da'a si ko kaya pamangnin yan wa huwa fi batnil hut asis kaniyan mapapadalem sa gyang kutuwa tiano sedap mangurip na Allah si ko kaya kanaon umalaas da sa kaludan mangurip Allah. Anto na kita pangnin yan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattun illa istajaba Allahu lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam diutumi pemangni umama muslim si ku Allah subhanahu wa ta'ala o syai'a mahisingan inian illa istajaba Allahu lahu inunta na tarima nun wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutuwa pangninyan ma'urif mallahu subhanahu wa ta'ala.